Poncheki nahande yimanga nchekang la nawun jambu ka jamda la buga dinye ko barma o da nyela bi ka tun tal kuna mun nya nabso mun difal na won sane no mun mamang dang sane annabi ibrahim man da du'a ya annabi isaku ko du'a annabi yakub ko mi du'a annabi isufu na won sam mun da gam ka fiela rapu nya na mahmar tarihi sini dagban len balalab na annabi isufu dana ta dagban badana mbon rahe kala fe songma sutinga himbal nawune o min wishal kam dani yen tijia sa shelmo bwande yala mi bon kwar sini sutu akamne annabi isufu علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت مولاه فذا علي مولاه من كنت مولاه فذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجزا وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعد أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تبارنا غنا ونقدرة جبارنا ننعم غهند شنوان تتي وتتين يفلن تتعالى في كلا ننتي إكوكات اللعام نتتوت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كاتزام دلالة فرصة وانسورنا غنا ونه تتلانم بندان تكياما عندما ناون ديما بساني ناون زنبانا بو ناون ننبا رحمة عندما ناون تسورا بانكا لافي يومن كتنا عندما ناون تنبا لافيا تمي بمبلا لافيا عندما ناون بانتا لافي كسورا عندما ناون يا رسول الله دال بركة يبنما عند الفقنبا عندما ناون يون يسان يوفيلي عندما ناون بالمية يمرادي النبي محمد دال بركة ناون بالمية يمرادي تبايا نوبس بشليون وبستي كان يبان سورة نغان ناون عندما ناون تسورة مبنما منما خدمة شناين نغما زاهنا يون يسان يوفيلي عندما ناون ويون يسان يوفيلي كاتنيالا بانسور نغان ناون نانما لماما نما افانما ناون وبانتي زوكسون عندما ناون بانتي زوكسون لماما نما ناون بان مستجابا للن يلي افكام ونن تفسير غولغو تسور نغان ناون نان تكاتر سون كاتيلدن توهي للن يلي كاتسور نغان ناون ترغانا غومنانتي عندما ناون بوين باشيلي كارسون بيها جما عندما نام بالجم لتبا ناون نغلا تتي كاتزان فرسما انسورنا ونتر His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia tesuru na gang na wone tira na wone malma bukata wakon o man pam
ŋun ku arziki ka lala program wato be TV zone te paya على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد lalan yale Alhaji Dr. Mahmud Bawumia wako arziki kake kalala tafsirin wo yomani katinga karpara soloma kabudirdi da amfani wa malhaki na tisuha duwato na awun songmo kapolo muradito won borshel na awun timo won zorshel mi na annan le katin kakiyo lalan yale mabihe media houses ma te zande la fursa ngo suhru na gang na awun tiba bo management na ma na bo machine na ma zana angol le tiba temal NTV bananye TV shangaban yare lala tafsirin wakar kena ka nerbu dirdi da amfani na on son miya ta paya ban kubu arziki kalalan wato ka tafsirin wato yare ken katan ni yoma kan nerbu dirdi da amfani ngo ya arziki induma na woni nan albarka nan dane na an yalgam ya arziki kammal ya bukata tinya na on de dihiya vi ta paya nkaram bihtaba an sura na gang na woni wotamti bangsam den galsi kamal albarka na wannan lalatete lalan yale kati nyanen fu shababan suru na wone dem jan yala nduma na wone watiti nyavle kati ta alafi kasuro no pati nyavle na alafi kati nyan nasara shalen nduma na wone te annabi no yin nan makar de duniya za hakati bielala nasara ma fune nduma na wannan lalatete lalan yale mabe kati yarya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wotiti garanti musulma karinyala lala garanti ma tinende yi gboble te zanle tuntuma te palaban ne ti wahala duniya ne kiyama ba katinyala zuksun nan puni wala ka annabi yaltim mabihe annabi yalmen adibu auladakum ala thalasin musulma wabsimiya yibihi tam yala tazu hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at alquran lala ka annabi yalti te wobsim te bihi ti iyale intam yalata annabi yurlem zo kati yu annabi ka dolo te wobsim te bihi tam annabi yingnam ma yurlem kati yuba ka dolba dan paharenta kati wobsi te bihi qur'an karambozo kati sa'dol karam qur'an kala dol qur'an ma na won pahantere zo so ma bihi alaja adam abe yoma salam annabi tite ka yalama ka haske ma pahay انتتي بسم الله حاج آدم الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله وابذلوا كل الجوال ورفعوا دينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله إن تنازعتم فشلتم أو توليتم غدرتم إن تنازعتم فشلتم أو توليتم غدرتم أو تعاديتم ندمتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أنتم نور الهداية أنتم للقراية أنتم نور الهداية أنتم للقراية حتموا كيد الغوايا وانصروا
الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى والنظام وأبوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله 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 حاجة دم تبايا للن يلي ما به te yunungo tafsiri katim da kun yali yasham tafsiri ma kelmene take to yunungo mi ti take ma yala qur'ani za shi suluma yala dine yala bohago qur'ani za shi suluma ni yala dine mabihe poi kate to ti tafsiri yala sham diane kanya kamam fatalin yale kate parsir taban zang de tabvar lara mabihe ramadan kati kema kan suhro mbanama mmanama bambye damane mbanama mmanama suhro yame ki balge nyama mada annabi zo zang ban lor nol ma zahava lara bomiya karnyala annabi zo ki burma annabi yurlem zo bomiya nyama nyor palaka laksil garma pam har di nyala shiri ganka nya kana wonnan albarka da puni shiri gangma din zanga yuma ka jirle ami laksil gar ka wula kan duma na wongo ga albarka ka chele wayan yola hashara dunwa ya dabam karpa keni ke lorin miya biya nkapso na ba keni ke nyi mamma ngo ka biya shifte akul ban kul laks shelma la ka kul yan wester le chana amma kamar wan shire kala la problem bo para waste pipe ma kane kana won zang le ra da shile zumiya na woni mbota ga la so nle filer mena kama Ramadan woka ni to zang mva albarka kam ambora ntia ma na zuriya anto da ka bol grama ba ka da an dalasham ka bole unko hale annabi yurlam zo na woni nin nan dalilta ka pala wunyan divi mabihe den ke kanirti har lala ka yar wa ma nyala ya zoksun yargan yala ka janya filni na lafiyan tinya Ramadan shakiya kabetin bampune karbu zakse ne bunya minti gan yina kalatum alheri kalabe kanyin biya filni ka biya an yarin nan da ma din to yala alas Ramadan bala yebo den to nyala nyin las Ramadan bala ka lase ka tinar Ramadan ka ki ka shabdil lagrama man ahabba dunya jama'a li ghairihi mun kam yu dunya sokayan la'asati won suriya men banma manima anduna zokan biya ka suriya ma te bomiya le ka palga annabi suhu tirike ka dama jes Ramadan pana zo kan nirba understand Ramadan don wona wahala bolen nyale ayi de nyale rahama nyale de kemi kan tege
Taiwan ka arziki lanso nzo arziki yoge company karle lala company ma ka tuntumbu bambiere ne ka bo page tusayi ba tuntumbu ma tusayi mbiye lala company ma ne ko yorba ka pamle ti bago kurgiya ko wada palmi ti nage shukuru university kapana ko yelne lala company ngo nyankul ne garto ne gboble womi shirtum la irin business din yan zan da business ken sham ko malo masters de ne ko zan tuma ma gboblo ka unity nage ko bolo bi ma boho ka wulan lenya business ma hafa wula karkyan wala na wonzo mbe su sango ne way nyor sheltin nyama de kul forme domin la shele billion shanga de mbe business ngoma ni nyor sheltin nyama de pora de zo hashara katin nan ma ko lala nan kurgu ngomi albarka ne renyo ko yolo wula katin nan da hashara lala de anan forme na sab tuntumbu ma za yuyetima asab ne yule kanya pabala ko mal mal pa yuno ka sab pa yuno paba yi bihala ka sabe ka totale seloma za ntmana o janti sabla la mana wala am matuntumbu ma nyala tusayi mabe bo paba ne bo bihi zanil am kalalat seloma zati yisla tusanu 5000 de saha ko baba bolo inzongo jile ka yara anya nyora alakati en ka nyama ko yar wonya nyor shelma kaman misale kan yanti kaman 100 million nyora ka banya dezo banyala hashara wor yunu me bunya nya billion shangama ko baba yelo ne borna yunu shel polo nyala anyen solo shel ansam bun yiyama tusanu kanyin dable kana wunke ka nerbo tusanu dir ka nyura yumuni akoblene aku bang na nya nyore bambo za dir mi ka nyura akoblene kabu bima pamchen shukuru akoblene arziki shara an yire tuma ngoshe dinin yuna baza tusanu taranyen buka bumin dinin lenye nyarma an kalshel kar doyengo din yala pahago kare ka ba patima amma tin yor nyala dinnan ka to dir kan yurti nune ma dinin nye nyarma rahman balama lalan simsika mu'min muslim pale belchine kayuna ramadan bongo so yito nya ben sha'an nune di largo nole womino pano bihi atigiya apalga annabsuhu din yuni change bi shel din yan laksima den ku lirada shile an laksele amini kika chele na on zomte nambo lelen la nyale kambor nin su seloma jela de biyan kyan katana sama yam tilgame tigata namma te zomiya nawo de guru ni shabin yan kanate iya yaleta yinto organizer yimma yu fonni yu poloki garanti ya yale sama yiti mira komma de kunanya yimi yiti ye ka yuni lana ni sontiyan nan komma yikana yiti shena yemban ni kasoki nan yemman kin so ti kwang ti mang tiare di yala bozo kat yan tiare di yala tinye musulnan ma tingban ma mal hakiti zo katba mal hakiti tingban ma zo musulnama palgami annab su kanan lalama kan suhuriya dibo de te paga kayan larga nole dimbiala nirbu dirkar man kama boti yal nol lobo dibo ay nol lobo balgamiya dibo ma ke dirbiala kanya amfana sheldin be nol lobo ne mun kam dir mpana pulma annaba hadisi shelbang certain na akule na wundab sun
Nyinde kul pana pul ngoma an lega pul dable amaka na won dable kar ko shel polo ba ko ya na won kam dir pana pul malala ni do mo pa bun kobre ne de bu viala dimia biala di balala yinke na won haki pune aya biya qur'an ne ite karam pale dibu nang de malatiha dama de kemikan kare kam cheker mam viala yanga domin suratul taha aya pihni ni yini suratul taha kan duma na won yartiya qulu min tayyibati ma razaqnakum wa dimiyatin na won nitin ya arziki shale bandir suma shartin na won nitin ya ma dimiya repune wala tadgaw fihi mriya ki din ya mriya ki din ya tarsi kaman kul din kul di har kama man te bang na dia nola dala ramadan nerbutir digan gandibo an kul dir le on dila har fi sabilillah shay yolo somna won kellala nola na won di dir ya lala ma na won yalme wala tadgaw fihi mriya ki dir ya tarsib dibu pune kana yal de mal dabyam bon فيهل عليكم غضبي يدين يار للما من دمنا ون من سجدنا حلال سيزو ان سجدنا حلال سيزو ون كم در يارا نا ون سجدنا لا حلال سيزو كان يلا يا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ون كم نفو عليك من ناون سجدنا حلال سيزو woluya wame bahyuale uzomna woni nola ma hankale nyale bizu ka annabi na purguma pulma buta pumle buta pobi yene bendergu dem paren yima kom dem paren tama poham ka to vuru vjelenga amma di bendergu ma hal kar fokom kaffa poham pulma ayam vuru sha labsa no ha nyanga ndalam ka vuru yem nola ayan do amen ka din de hal nola son suriya me kaso kan tagetiro in le yar la yar hakika sheldem be bi haga pune inna min yalya abwar na bang ne yato abjan yala ka in dir yarma pa man nya ko nyur kurwa nan kom nan dane kap kanya koko nan dane biya shinkafa sa'am bumbo wake watermelon mungu kwaru koshe ayinyale ka lasir zan nan ya kama ganin zananun tule vyelenga tule atule ka bo ben lang 5 minutes ayole di an subsirmi de ko en subsirmi tira to la kar nan di puyane bien chapser men nang da pul nem ma be anya yin la biala ngoma manzang ya valara jere katilara daiman yiba yo bi hage kar nyala lara all the time so kam lama katilana wonzo kana wonzo te zahana mbo wallahi ni yar ma kwa amma ramadan wonen dimmal mati han dabyam nyala so kam bo mo manga ami ramadan ba gombongo kai balle an to ya ramadan wo bahago yebo amal garanti ne an to ya ramadan wo bahago ayala kanan bo kati nyar bahago Allah ya ramadan fa ya ditinya las ramadan balam bihi kele katutum alheri tumia alkhairi ke pandi manga mbalgar yalatir yema bihi ke tirbindira har mun pa musulme batimo ko di ko ban muslim si daraja ni nyasham ke tir nerbo bendira kar ko an to she sitir felle ka shanti so ka palga annabi so kanya annabi ni yan she sitir shelta na anzom tin nan bo alaja adam ta tu'um karamma lakar kana fi yusuf بسم الله الرحمن الرحيم
كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن أمك علي أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة سيدة النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأعوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. للن يلم به تنقل به سورة يوسف ني سورة شلي دمال البركة كرمال وبسبو كايد نيلا اندوما ناوني زان لا كيسا ما سونت سورة يوسف ني نربان سيتي ngun kan ko manga nle dable na won dable munye za gahandele to nduma na won yan zanga mi lego dine kan nduma na won wubse wo manga ka gula no gulbo ka duniya yel bier shel ku to paga mabe lala surongo te karanna te paga din mabus din ya tule den ma ka te sona ma dinenye annabi yusufu wa zahan lema annabi yusufu zahan le ngo kat nage pompon fasil shel dabam kat kerngo lala fasil ngo mi demi to asir la de pilgala annabi yusufu won yi ka walge ka choba sham won yi ka choba yin sham kartiya nyala woma bihtiyan zongo me innan kwabalgane in yi kwabalgamane kabu koho nzanti nkoho yole nzante bombo ne shaba ko gorba bayan dina kabu bazongo kyan ante zongo paga misira lala misira ngoma ko tana la na yelne karni karilat naro la sarkane anti yi sarkamane kalege wonjinam de zahngo de fasal ne karyang ba kyan kanduma na won zang le bang serte na bangma pangamanga nzanga yala zaka ndol na woni ni yelmale azanga mangtina woni yelmale anya la jibsa bi haga puni dunya ne riyal bier kam diyan lela ta ci zanta diyan lela kulum nzanta za biya kam ka bu pian zala tone diyan lela kulum zanta ka duntam de zo ka chantone mabihe kati yisir karam ma zungo kar nyala nduma na wumbang serteme kayal wula fa adam لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين de pilgarme kayarte
عندما ومبان سرتنا حقيقة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وحقيقة النبي يوسف نوما وببهما بنيلا عندما داون آية نما زانتي بام بوهربا يا آية مبلما أبورنا بان دنيا تو زغا بوهم دنيا بوها كم كامل زام بوها سورة يوسف كيسانو أم بان دنيا أم كارنا دنيا ما به ناوون آية ينجله إنزان تنون كم بور مال بوها غنو بوها وكار مال فسر دباي تولي رواية بان سرتي النبي زمانه كيهودا ونما دمل زغو كابو نيبان كفر نمبا كاي بانسبانيا وي بوهاميو بوهما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي يوسف الله بالي ولنن كرنيلا النبي يوسف نوبا بهما زاها برابيل الشام ولنن كابو تكانت دي مصر بوهاميو وشرنيلا النبي ومبانسيا دغبن نيالا بو زلسلا النبي كابزان لا بوها غما كانت بوها النبي تو روايه بانسرته دي بسبب يشل دينك كلا لا سورون وكانا كبان كونكو مون كمل بوها غو زان دالن دنيا نا باندن كامبيانه تو آية زان دالن انيام بوها نا انيام بورنا بانشل زاها ودي بيسور يوسف من النبي يوسف منو وبابهما كسفوني دي زابيرفوني دزوكو يرتي لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين كيال ولايها إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين كارترت الله بالكيالا إذ قالوا ساشل بن يلبنما النبي يوسف بابهما قبل نبوشا بان يرى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ني النبي يوسف نوتس بنيامين بنيلا نبوشا با ببني يو انغار سوكام ببا يوربا بام كهاشرا كنمان داريتو أمبلما كيالولا ونحن عصبة كتنم يلا جماعة شبان وعرا مليا العصبة de قرمي بيا هر زنكيان بهنها رواية شليل بيا أبتو بينانو كشليل آية أبتو بهنها لا باس على أي حال بنيلا جماعة بمليا كان وعرا تو كبزان لميرنيو نبنيلا عصبة بنيلا جماعة بنيا وعرا مليا دقبنا يلما يلزا بنان قبله يلما لمي النبي يوسف نوتي زوبل بنيامين بندانيا لبيبه كابوم ملا تومكي أزا منزل النبي يعقوب زاني بوبا ولا كاينا وني ينيا بوبا كتوم يبوما للا ينيا so درسم زكابان زوبا نمبو إنيا بانيا بيبه بوما مين تومكي ما anya ninsala de sinzi ka zor nambo de yuni yala ne nambel gang ati yuni nuwo polo ka la ke kar ka yulu ngo polo an understand dunia ma akpalan yuni ya yin konko an kena wuntale o den to nyanwo to dimi ni la to nyanwo anya ka pasolo anya dunia ma ati je yuni ne misali kantira ake dane ka kul yuni bambi ato ne ma ka o nyamzala suto kanya zala nazo bangaria oy nyam nemama o nyam lograma kakul yuna bambi aton ma kakul kana yara anke na wuntale amma gani biara kangal yulma nyanga shagba jemi sur na won buri paga am pashel polongo nyin mi buzan le za nyala nyini kabugba paga nyin bana pashel ma domin wula an yuni shabka yel ne bu biatu ne ka yarma kan yula nyangama bambi anyangama amere gbanne na gba biala shabtoni bugba toni ka biama
fo di yuni ya yin konko katir judgment anan lalama an kena untale yela kam za vim de zo kanan hankale di palala an di wahala yule katina la ne halaka di nya bandan kini nya wara garba yi mabiara dundong mane kabamman ki kaula yekul zoba nambo karije ne bubama ne wa hankali labla banni za ka kebana karele shi twanin dinan balala ka hasara pilge har katikyan to nan tiyal ne inna bumbo banni tiyan yal shambudi jeme ne inna abana la fi dalalin mubin hakikatan we nyate bama wo be borgan sam ne dinya dem do polopam annabi yakub ka yal shamma hashara na ngumte nyama madin ka shetwani zam tilge na wuntale kyabo hasada bo viala din to kika nyama den zomami din to kika tum din busimse nyama ka bu kulmi ne bu bama nyala annabi yakub ka yal shamma ne inna abana nyama bu bangya ne bu bam baladin wuna ne hakikatan bu ba bo te bango wo be bergan sam din do poloni amaka adine bergan sam ka yarma en kama wonni zango wo za'an bihima ka kyaba ma ka bolle bergan sam ka bolle ne din do polo ante bano yiri magi ni yiku ina ku bang yinem din wonye borgam sam din do polo bihim balama yiku zoba nan bo ka bu matonki chipsim balama min nahiya ajullala angalma كيالتي ولا يها اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أنيرن لما بندن كل يليون تيا نبو بابا زعب يلا بوتي زوبي هون كاتشابما حسرا كبدي بلان يمبيره كاتشام تباغا بو ميتين كي ويتين ينشام tibakul bu wasir bi ngoko yira tiyan nan sham zaha an yuhan tibama ka zongo ye ka bangtin yan nungo sham ka kanan tukul nan wa ko ayi in ka su do ni zongo yi ka be oy mal nan ba mal sim hal ko ti sa'i ma mi nin sala ka bu nugo hal ko tin to ka kul zilsiba kam min shel nan ama wula ko yan ko chantiba bonkul zongo yibo bo kyan katan bonkul yibo gul nyanga yilma nyanga ka pon pilga toro pale la ka bo kul nang yusuf haran ti kyanta pa mu'mane to ne mane ka bo page ka shawara gbara we yinyati yan nang sham oktulu yusufa we nyama kumia yusufu karanago kumio awitrahuhu ardan bek tibu kuo denki yon lubo katinga tin shalha yahlu lakum wajha abikum disa yeba hankale no nin no bin shago za'yan labla sanna ma yusuf la hakan wala mal la yulbo shalaye mo yulyame anya nawo ikon bu yalminya ni wa yahlu lakum wajhu abikum kayibaba za'alabna kabu yusla wajhe waninne karpanya bori yalme wasuhu denanjala anyebe waninne yang malge manto yune nerya karim biya suhma biya suhne bakala la nyale ibanya lango ti kulam ka shab ko so kam kan na no niya shab kam la ni niya biare ban kerselo ne ti no de barnama mabuga kam na tin li labayan kabu manba kale mal niya biao to lala nyale kayal wula yaha watakunu min ba'dihi qauman salihin yinya yikuo be yiyo lobo katimtim shalha ko baba blahanyero wen palle yula yinma ko za palle yinim ni lala yitin nan nage kilali nan li nan vu suma nan vu manga anya nin salabi madagan gambala we chakati nuwo zambala la tinan katlam nan te ntukuro kabalando ya no o zom na woni ka kempante tukula palala kamene keren
di gangan ka ban nan ma ni ban yin nan la naga ka le lam na tile nan vu manga kala yal wula kala qa'ilu لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض سيارة إن كنتم فاعلين بوبوني كسويليا قال قائل منهم بوبوني كسويلي توللا نرما دمان كمان موندي بنيا كارسيمس كوبما دم أنيا لما بيو بيهاغ بوني لهار أدم بوني سو دم لتو مال سوچي so ngundin ya nyala we kumyo karna kaso we nawzo we tere ko kele ya kata kul dargo teble mbumvu ka zongo ba mari kwa nyala za biao amma de so yibu nyala la so ko ya kala qailun miyo la taqtulu yusufa mriya ki ku annabi yusuf du kunyo wa alquhu fi gayabati aljubb we dinna ayan nan shamya kele ya kata lebo nan ko balagane o la ilaha nabul lebo nan ko balagane غيابة الجب ما أن يتم الأربعين بئر كوبلغا جب مين يلا كوبلغا يلا أما دي فرق يلا كوبلغا شيلا شعنة كومبيان وونة كومباي كوبون لجب so lalama bum debian bin yara yam belarne di te biara wunine so gabian ne buzon labnan lala kobelga ma kobelga har di biara dune ba kobelga kulbala de kasoki bere mal soki belga ka soki kabian ne ko yel ne buzon labnan dene amabru ko yaltakituhu ba'da sayyarati in kuntum fa'ilina yininde yikul je ni sheba nan wudagban nun jelalama o pongo ma wanda jelalama nan yininde je ni sheyi ba nan le to panga yima karnyala ko bilgini katukuyan lebo nan din to nan ko hagorba bonto gelden te panama ne ko bilguma kafihu ka ba sa'tu lalama bon bala la shawara ka dila la nage disa ka bchante paga buba wala ka yel buba ma قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون kabnan kyante fabu ba disa bum nan bum meeting ka ba shawara biao kalu ka yel ya abana o ya tiba malaka la ta'amanna ala yusufa kawla ka kulbu dihri tableti nan aminci nitim ne annabi yusufu karnyala daima yunkul kim ko biya luglana abu tiyada abu waqsira sa'titinama wa inna lahu lanasihun ayatinmo ti walan zongo yi tinyala bayan gulo vyelanga kace ko be amen kati yero din yan songo amate tebiyan no zabiya ku pagu kabumal bama nan gbambal simlala ko yalba wula أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وجميعون بكرم كتهرا دسا كبان لا توميل أرسله معنا غدا وين بابا يعني كاكل زمو تيتي كاتمينو يعني يرتع ويلعب وينما وكلهم بيلفوهم نين يقسم فونكو دم دين يرجلنا وإنا له لحافظون حقيقة تنمو تيان يلا غلوبزانتو ما مي وارانياتي من بانيان يبانيان غلوبزانتو فيليانغا كايال ولا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون كبما يلي النبي يعقوب يلي إني حقيقة مني ليحزنني أن تذهبوا به دي ملمسو سانغو كي زونغو كيان كد ملمسو سانغو كي زونغو كيان وأخاف أن يأكله الذئب كد بيان ملمنتها يتزونغو كيان ككندون تنوبو وأنتم عنه غافلون كي ميان ينا نمبو شبا كي بيلا كمام يبقى يهانكال كوني ka kundung lengubo
كيل ولا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون دساك بيلبو بما لئن أكله ذئب دي شرنا ككندو نغو ونحن عصبة كتنن جماعة بالمال ياغو إنا إذا خاسرون كاي دسا تشيرنا هل أتلي حشارا نما بمعنى ركوتون نيمتين غالسي كان يوعر كمال ياشام يبولو كندو نيان تو بوكس لالما وكتوي دسا كوتبا إذن نولا يها فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوغينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون دسها فلما ذهبوا به بأمان إنك بزان النبي يوسف ينزغو كان واجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب كابو بدال كولي كابو بايم نزغو نبنان للا كوبل غماني دسها كان دمنا ونن النبي يوسف وهي كيلو يتوا ولا كان ون يلو وأوحينا إليه كتنمنا ونن وهي تو كيلو ولا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا شكا كان أنيلا مونيام يلبا أنت بالله بالي نبتون شلبون تمدو أنيلا مونيام يلبا لنبالم للتهم جع شلبون تمدو أن يلبا وهم لا يشعرون كوبلا بان تو تيهر دي كماندين تونا mabayan nan wunye binde wunye tam wun varele wun butamda so bayan tam ne ban shale amma annabi yusuf won buhabale ni nawun iko kayal wula waja'u abahum 'isha'an yabkun lalan yale buntum barna tuman wona ga kallabo nan lalama wula kabnam kabeti an kana ka fuhaje hal ka isha ite page zimsim pya marisa ma dinan lalama yibu nyar tabnim bihingo inya anya munafiki la ka banan do ne mu hakan yar yama ye to ashel be nge kan ti yalle ka soti yal ne mebi ngun kan cross ma di palala ati biya hakan ya ka soti yan kana te panglagra sana ka kulma ga ka kana yung lalama abu nyuro nem bi jelenga وقول كانت يلا أبو تيجي الغرباء كل هاللبنا يا ديزاك أبو كنا بني كنا يوم كابو كنا إشاء يبكون ككورا دم ديش ما أبو كورا أنير بنين بهما أبان بوشير كورا من يالماله تولا سهك أبو كنا ينزل لنماني كله تو كرما بيان ناو يكون كله نيا زمونيا لا الزما ديني طولة رمضان الزما طولة de simsi kar tip sin shel dem jela alzumma din ya tulun wa rahma galsere pune pam na won daba ma albarka pune mabihe tina kulbe suratul yusuf pune kaman ne pundang yel ya ma zungo mi nyala alzumma din ya tule dene ramadan ne karmi jirla na wum tim gahanda repune katiyan zan amfane de bayi karle pinizantin ya balle na kimba ne pasara bankan katuma kabor tuma ne boto pihin ya ba halalsi den sonya kele kati kyanti yul aya shanga dinye pihinu na he ne pihinu na nu kode ketinempalas aya ma tafsir puni وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم لا آية دبايونغو نما يلمي نبزونغو نبزان النبي يوسف تونا وندا زهن لما نبزونغو تونا nuko ke ko lebu pune mpa bu pune mbiabuni bayan wamino ni de alzaman nage kana ma yolo innaka alyawma ladaina makinun amin on pon zungo dabsulungo
amle nambuso ngummal zashi dinya aminci dine tisane desa haka annabi yusuf ya gonu wala yale ayatin para pinu nanu ij'alni ala khaza'in al-ard zan yama wunyan wutun shalwon borno tum zan yama zalka nyala yitin ma arziki ne bindira nin ya shal zaha kare dunwe ma za nyala man nuna karyambe wula zo inni hafizun alimun nyala nan buso wunyan to gulle fiela kamal de bangsam bangdun nyama zan dalan lalama so wuni yenye bo finance minister wuni arziki ma anyan lebgelen song le sham kare kubukata wa mal de bangsam to mabihi annabi yusufu wuni yanin buso wun zahan lawo annabi yusufu wun kabra zan labnin ko bilgala annabi yusufu wun kabu ko hay ko nyab dablema annabi yusufu wun ka pabu majirpa kabutille naro min zango nan la sarkane annabi yusufu wun yanin buso wun yi sarkane kalle nan buso wun to control butun ban bendirgo na arziki zaba kidaya lalaka na wun tumdo tuma rembo bang sirame dabli yitu kul pongo manga en sati na wuni ne ikhlasi kadwal na wuni yalmale lalaka na wunnando yen yala qur'ani taksirti yala dingare tarihi dabam dingare amma ka tarihi zaka qur'ani zangdina diga handla tarihi shal dimmal amfane nuku bukata zanti annabi da al'umma kana wun yalle qur'ani pune domin annabi yala rahma to mabihi nari biyaniya kanyala nan fuso ngun bortuma katuma maya katuma kamka kulbora abor me na mal pibu ka yal tuma kaza kanyam bora kani to pigem bortun shala am bora karkadin yannan sham fashe kabu talala tuma ma de karam kati yan karam wo zungon mabihe abor la tuma amma ka mal pibo nyun yan yal tun kaza kam bora timmale ko tile mabiya ayam pa'lakum na alwala alzumma dale sahashale nirbun man shilkian alzumma ama lala sahaka ayam mal shile inna alwala ma ka qur'an gba nuni ka yala dumana woni ndumana woni ayatu ambongo denem bien nuni kan gbngoma annabi suratul yusuf punimi ayaliya kake kataban ni'ima shanga annanti annabi yusufu ka annabi yusufu pigi tun shal wunni bora kan bornen suha zungo dabsul wondo manawuni iko shal anzan ni nambo zobo shal anzan mpil annabi yusufu ko pigi tun shal wun annabi yusufu ni borma nduma na wun zang lala iko ma ni lala nambo zobo ma mpil ma kan ba pigi tun shal ni bora kaman annabi yusufu nira pigi tun shal won bora ka tuma disa ayal lala na ga mabiya ka yo qur'an ma suratul yusuf aya shal din ya pina numa ka karan le kobga aya shal din ya pinu na nu 55 aya din ya pinu na numa ka karan le kobga ne pin yini anna ga kadi yisi kyan juma'a ne ka kyan ma straight anna la abnan da shala gart mi kyan juma'a ne mabiya apu juma'a ma nage tibu kwan la sane nyini yan pigi sahani dabsil shala ambora ka kyan wuyan ta tuma ma shane a kyan te pago ka yolo tuma ya kaza kan bora kankana sane na timale lalaka yan yolo wa kawai yan nan sham wanta ala tumama mabiya wa kuto mbuta la tumama shotale mabihi sahama kyan ya dan paharin yima digban yala ashil shaldin yan sonya katuma kayan yina ti bora din wuna
amma atuma de ya kar galsime kamande to mal alaka ne bindira ya to a bindir kam din kammal alaka ne bindirgu akor me akwar me adur le me bonyele kar kul mal alaka shele ne bindira ya to a ka bor nduma na wun yadda atuma puni ne de odal barkaya ayune me anya aya pina numa pina nu tinu nanu tihnu nanu to lalaka yel ka ko pinanu yon be shamma da bukul tirmala ishara sahma to pihnu nanu anya pihnu nanu ma Allah an lef anu mpa anu ma pi mbalama piami 1 + 0 ma karta ala to din yan nan sham ma 1 be to ayun me ya enya lagre din ya zagan kamal danko kaman maybe 100 Ghana be 200 Ghana za yin wo note za yin irin 100 Ghana 200 Ghana ka nyalan mabiya anyala la za gan wama ka ko Qur'ani in yogi suratul Yusuf aya pihnu na nuni doshal poloma ka shebla la lagrma nan dane ka kola la Qur'an ma en chanti nya nan buso ngun to karando Qur'an ngun karando Qur'an ka zang le molo sara anya awalin to ko yo Qur'an ma ko to bo yole dama wonya la ngun to karando Qur'an wonde yikul yole kanya lala tinga handelo ngo sarango wosune nan wola to wosune palge lala wosune palge shamma atuma ma de nan albarka na wun yadda kyelen ma agwasune palge اللهم بحق فاطمة بحق فاطمة بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون اللهم لا تفرق بيننا وبين رسولك وأهل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على رمضان 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 يا حبيب yelmang ma bia ka shirma bia ko na biya go no yel shale anab tuntale kawula kati da na muhammadu da ta o tuntale ngo ada punye sini ngo selmen selene larbu bien biale kumpongo da gbanlene amama wumma mulema ya yelminu hubal nya juma yelma muhammadu na wuntumu ngunun tu lala yiko na wunun tam muhammaduna no tinye nan bozubu donti Gomia elwan shanga anam ni zang zaliam bongo diriya ki lir paaba dilir ya bebe nin kurgu tumiela ni vosha bantuya ben karya yi anin yale ban kwara kaset sutu akam ne da anab tuntale songo musulense